Idea is yung pakinto matede mo totoo. Iha mo kanini, iha sorry, simoris ay oy nede kukuang. Iha tahan sila mo, kuang sila mo sila hukum. Pulang-pulang ayaw isira sa kukuang koy, ang bawene de kabokong sira, mayo si Kapil Santo. Kiranya puang ay tahan diras, kiranya tangan ay moro. Nakin na kita riyan.
Sua Excelência, Ministro, Senhor Pastoral, ao Párroco, ao Vigário, ao Vice-Chanceler, mau beka sila, airona sila, lalu sisi fato sila, atitude itu malu sila vai, kita defende dengan Jesus Cristo e os kita negomi, bukan kami malu, bukan kami malu dia, tidak lema kita mereka tidak terefia, também terefia dengan Jesus Cristo, rusuma itu adalah yang bercelu, mas aku ini negomi malu, dengan Jesus Cristo kamu ini, kalau ini e vamos buscar para o mal. Nem que eu buscar amores e que ele fiel. Nem o batismo dia qual é? Ou de inaugura ou da foguete, nem o que